Alice mwana wa mama ko mbona ucokoza telefone n'umujinya mwinshi ukaba wenda kuyikuraho screen byagenze bite? Ndekunda urere wa mugabo we nyiri byaga imbwa ziramwonera. Byagenze bite se kandi? Sha hari cyo nakundaga gukurikirana none ndi kwishaka kuri YouTube nkayibura. Iyo ni iyihe? Sha ni Peace Music TV. Haya sha mbega burya koko icyambere n'amakuru. Kagiye inkuru n'umunwa wo kuyibara. Ubu ntabwo wamenye ko Peace Music TV yahindutse Peace Media TV. Bashwida nta makuru nari mfite. Sha nuko bimeze rero ahubwo mfasha tubibwire n'abandi. Yego sha. Peace Music TV iramenyesha abakunzi bayo bose ko yahinduye amazina ndetse n'ibirango byayo, bityo bikaba bishobora gutuma bamwe mu bayishakisha batayibona. Si uko yasibwe rero, ahubwo Peace Music TV yahindutse Peace Media TV. Peace Media TV kandi iboneyeho gushimira no gushishikariza abantu bose gukora subscribe, mukibuka no gufungura inzogera kugira ngo mubashe gukurikirana video nshya zashyizweho. Ku bundi busobanuro watwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri nimero yacu ya WhatsApp 078 423 693 kane. Peace Media TV to support is our priority.